Draga djeco, današnja priča koju ću vam ispričati zove se Zašto puž nosi svoju kućicu. Jednog dana okupilo se poveliko društvo na livadi. Bio je tu dugouhi zec, bila je tu vjeverica kitnjastog repa, brbljavi vrabac i svi ostali iz bliže i dalje okolice. I svi su se veselili, izbijali su šale. I odjedanput je stigao netko polaganim koracima. A taj netko bio je mali puž. I pošto je on stigao posljednji, svi su ga krenuli zadirkivati. Što mislite? Zašto puž nosi svoju kućicu na leđima? Upitao je vragolasto zec. Boji se da ga lopovi ne pokradu dok je izvan kuće, odgovorio je vrabac na veselje svih prisutnih. I dok su tako svi zbijali šale na račun ovog malog puža, na nebu se dovukao veliki crni oblak. Kšš! I uz grmljavinu sasuje velike kišne kapi. Svi su se brzo razbježali svojim kućama, a samo se mali puž zavukao u svoju kućicu i pričekao da kiša prestane.